Non, bien. Bonsoir, motivation. Paparazzi. Yo. Nous sommes là. Non, pas so finga batute. Non, pas so mbete. Parce que si on a ma bimi, on a besoin de babine. Non, tout ça, non, directement au bout. Pour n'avoir pas publié, on a un temps normal. On a beau publier. Sauf que soit non, on a une vidéo. Tout ça, la paix bout. Pour direct, il y a mon famille, au côté ça, moi, genre. Parce que na boy, na zalem poli. Pour nos coco, gérant, on était sa famille, n'a Alice man mobutu abajogo donc yé penza rien à dire ba bien autrement dit soso hein ba bi firmer mon mbele donc yé penza nzambe abajogo hein mon mbele firmer tout le monde appelle tonton Arlie hein tonton Alice Lex yé pazana ba bi mettre mes deux souffles d'or bo pixanga té vraiment ninga bi papa azim ta pixanga té parce que bango ba ko ça nous a ben poli to ben poli koleka bango loti mu kolonza mbazo ngona ninga ba les amis de mo le Tetio yo indigène na Congo na kati media ko le ngam na kati Canada pota libosa benga ka 001 hein 001 nanga ebi M2 Maria la canadienne te tina ndinga ba les amis de Diego Milito botuna Beni Kaponda ta comme ça ni kukumati hein nora soki digital soki judicial soki ni ngamo no ndena buna lekino makamuna lekino kitoko lelo mkonza mbazonga bendigeno na Kongo bakukana ngane lo ni baluka baza na makambulu kwa nga baluka baye babango lo kwa nga baluka baye poto baza mukanda lo kwa nga baluka bafutela bandako ba prio nga na futa ndako parce que na koti kutu na programme HLMT tuna bata Canada ba webiso loko ko ba vina ngali boma na yo so meli ba diamba na ko vandela kombo na ngata na muninga kokono te bote loko linganga na répondre moi non nga o ça la motivation le ba mama bina ça non nga o isa incapable de ba bêtise des éducation bon maman oui longola bambu ma petite na comprendre joie je kan na lo ba timba na master ba koko na to mwanga na liboma ko lika ba tente o so kan sabana makamu na Kongo ba nga na place na ba ne loti bane lote lo kwa yo mo mama bango mo boli bata rouge mukando na ngote po sena mukando ki beta kayu buta fo chéri bota fo chéri munoko lo wa wese parce munoko o lo ba makama mabe parce ça munoko wese ba tente o yo publier biso na kati ba vidéo na ba salon na bango mo ba tindika chakala ba ganga ba kita $500 ya fwani na mo mantolo bo beta yo ko somba kita $500 ba fo ba kuye oyo mami ke mo bilo mo apembe sali jario mo ngana teti ko le ka ba jena bino to o bosala ko tshanga page notice na biso paparazzi comme c'est les messages nora li bobi nora digital na master na oti na li bomma ko le ka yo nba notanga ba comme ben indigène no bazala na Kongo na fula bango parce nga sina zwa je yo na kimi se retour al bosudi o publier nga na sida to so na malembe mutazala na sida kana ka unga na yete na zwa doki na Kongo vana ya Canada bana na balota bakoma basi ba musicien ba kata bango fona ba émission ngasi kuna na makambo musicien o lota ngaza to sola no bini to tonga lo ba papi mboma yo pousa na to tonga petit na no rashi suki dizimbwa na nga bien ba musicien ba luka nga na doki na makambo na ya pota neti na film yo ba dicap la merveille mwana pota kala sala ati na ko ya lobi na 16 ans na zo mukanda lobi na tongo wana ngoyo parce que so zala na mukando ke beta kayu li bobi ozata na to vanda banda ko chaka batu na ba page wana lote loti mkolonza mbazonga ofanda olo banini ke no ana poto lo kwa mutu na poto te bona boyo a complexe bilamba kombo ba ibela bino ninga bapana bana pana mabolimbi sanga bilo ba ibela ko ngoga ngena na TV tika masola poto ibatama to beta masola poto te mo bana na ba mami pepete ba bota ku te mi sopo na bango ya bota si ba kata bango musisi po sa bana moninga vrai chéri mama bana le otilo bina tong na tanga mafuta na tai senta ibo lina za ndeni yo yo singa na vivre na guna yo to nga na réfléchir na cervelle na yo na iya na idéologie na nga ba benga motivation ba yo kanga na kanza bana na bana idete même eloko ba ya ba ocha micro ba poser musicien même question lycée bo sanga ba tout poser même question sikani yango ba sala ba ko motiver ba tinelo ni ba no ba se mitakala masoko pota ba to limbisa nga pona lo ba bêtise ti parce que si on a zalé indigène mais on finga maman na yo mena na tana ete parce que nga toucha maman ba tuté ba na classe o nga na tanga ba na Congo ba binga ba za vivante na tanga ba kumbona ba onto yoki no tanga ba kumbona ba onti bayaka ati na biso ba viva ba yebinga na tanga ba kumona ba ngoti
ba famille nanga baza so na banga ko ba bêtise parce que na tala tata na tala maman nanga bazo ata yo élevé nga na mona balabala tembi yo kanisa mais so siko na bonga na mona babala ko simba ngate nora digital oze loti oze loti na ndenge ba Paris bato mona na no beto o mona ngane naza 1m75 na obeta yo na lourd eloko na simoko tombola ngote na ko beta ona mukwa moko pour information na mona mungala na kola libanda na torturer vinao na likibana na Congo yo mondo za na muka ndo publier nga buzoba yo chena mirno to ali boso iba pardon to singa nati o comprendre que na guérir zo tikanga to mona ina nga ba motivation na sema ba vidéo na nga ba to édifier bango parce ba comprendre que non na moi si moto ça na ko ba li bobi wala te ba li tsabatana bango li bala te chéri te diote mwana te ero biso to li biso mo ba treke na biso na to panzana na biso mo makolo na ki mama responsable na zota na sa ba devoir ba na ngana éduquer ba na ngana kitika ba na ngana mon classe mo bébé na ngana mo garderie ba ne loko yo ba ne loko moi si nde fungwa mae yo o fungwa mo ba ngo mi ba ba fungwa mela ba noko na bango dobi na ndele ba okota ba okende ba na nga ba otika ti fobo ndi biso otika na mama biso ndi ba edika biso bana bangala bana moto moko na dégagaka vapeur odeur na vacuum ya kisheri bana loni ba sa ba chokoti na katimini ba tache partout au moins le longi ba sa vapeur mo ba teinture sofu na katimini tache koto noir koto chocolat koto marron koto violet yo monga na multicolore ngana couleur moko le bandeliti na kati ko bunga te na leki yo na bango lelo tilo mukolonza mbazonga na je na mukanda na makambu na ba petit na bana na je foirette bana ba lote baza na place na ba yo bota mukoni ba yo makambu journée ba zo doki journée ba ba keba oki na liboma koleka bino keba na ngale oti mukonza mbazonga babi Vladimir l'homme aux yeux bleus na ba Canada le beau garçon Santos ninga ba Paris Alice manager ko Mobutu Polo de Panama ya nanga mo succès kasungu babi ya nanga mo gile mayindu le général de fa jene basaka na mbinga zolo wa mole moi ça tonda bien chargé fi a catalogue yo asanga na za complexe na bino na ke yiba basket a fake obana balata na Congo bane loti ba basket a tinka chekal botile bonga ba dida sana loka bona kota jamais moni rando na otikate so bobito lata to yiba na poto to kine pa mi yibito sumba to lata na liboma ko leka oje la bouche mais no yiba te no bibisa kaziti eloko esa bino mi sape pola bino ba bolo ko kota na poto na jeté na ekilo bina 16h l'équipe bino na je musapi na e kota ka je judiciaire te na zamu kanda na fika fana na poto na doki bana ba so mukanda mukoni botanga liboma mo so bana ba so doki na poto jaune bana je na je na bete la ngotolo mama na liboma ko yo Nora na liboma ko leko paparazzi na liboma ko leka ina nga cervelle babi liboma mwasi je liboma mwasi na bana na poto okay liboma mwasi bana batanga na poto liboma mwasi na sinya bai na poto na HLMT liboma mwasi je vis à l'aise na jo na nga calamité na peso somo ya banda boza ba fiancé ba c'est sans adresse multi adresse le lot là ça mboa le lot là ça Jean le lot là ça centicarré le lot là ça centimètre le lot là ça centimètre mbweni mukoto yo pesa bino somo za mukobola tsa biso pete na mosapi tu comprends parce que na passé vie na ki ndumba te bazonga na âge 16 ans ba botsanga mona na bala ba parana na bale mbona passé vie na mo libala batenganga libala tout fia koko nao tant yo bande ko ciao misapi partout na balabala moi je suis chez moi en train de accoucher en train d'aller à l'école en même temps j'ai levé mes enfants tonga na yo zo na dia na ba petit yo comprendre na timba yundo zana ya mwana te ya nia soso mbato kumisakana baluka bachake zemi aluka azo mukanda aluka aka poto keba na muninga bino tuti mondo toucher nga na otika rando te na sabino ke na ali boma ko leka ba génie surtout pour ça na réseaux sociaux merci.